Pemirsa kasus COVID-19 anyar ring nasional kauningin nincap sayang ring arahina sedurung nyane kantos petang talian diri tanggal 3 November wilangan pawewahan kasus kauningin penyiuan diri sampun selami dasa diri. Panincapan wilangan pasien COVID-19 sanekena kauningin mungkuh ringsor wilangan kasus anyar. Selanturnyane indik wilangan pasien sede muali kedasan diri. Anutin saking data Kementerian Kesehatan nyinayang pawahan kasus COVID-19 petang tali nanggu 950 siki diri dados nyane kata wilangan nyane langkungan 6 yutaan diri. Selanturnyane ring tanggal 4 November kekawentenan pasien kenak mawawah kali tali nanggu ulung atus ulung dasa kali diri. Indik pasien sede kauningin mawawa petang dasa kali diri dados nyane kata wilangan pasien sede langkungan keroblah talian diri selami pandemi ngelimbak dawak bulan Maret war sekali tali kali dasa sane lintang. Asapun ketaler ring kuentenan pasien COVID-19 sane kantun kerawat wenten langkungan 3 dasa kali talian diri terus sane keni panglalah ingan langkungan 5 talian diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.